این فضای ایدونایی که میبینید میدان گوشتنگیری جماعت کانگورت ناحیه تیمورملک است که با تلاش و دستگیری های مردان سخاوت پیشه این منطقه مسابقه اجدادی یعنی میدان گوشتنگیری تشکیل کرده شده است که ما هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون ورزش پیگیر رقابت های پهلوانان میشویم و از رفت قوا آزمایی ها و از رفت این چوربینی ورزشی شما رو با خبر میگردونیم و باید بگوییم که بعد چند لحظه مسابقه آغاز می شود و ما پیگیر رقابت ها و پیگیر نیروسنجی های این میدان گوشتنگیری می شویم. میدان گوشتنگیری جماعت دهات کانگورت ناحیه تیمورملک برای پهلوانان و برای مخلصان این ورزش سنتی آشنا می باشد، زیرا که همه ساله ما حمایت در اینجا مسابقه گوشتنگیری تشکیل کرده می شود و پهلوانان را از سرتاسر جمهوری و حتی بیرون از تاجیکستان نیز جمع می آورد. طبق نقشه چوربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تیمورملک در دایره نقشه چوربینی‌های رود جوانان جمهوری تاجیکستان، جشن بین المللی نوروز و دیگر جشنواره‌هایی که امروز در کشور از زمان تنتنه دارند، صاحبکاران محلی در یکجایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تیمورملک تصمیم گرفتند تا مسابقه گوشتن ملی را در جماعت کانگورت منظور نمایند و در چوربینی امروز ما میبینیم که ورزشگران زیاد از جمهوری ازبکستان و قلمرو کشور عزیز ما تاجیکستان صاحب استقلال همگی اشتراک دارند و توانستند صاحبکاران و با تشکیل نمودن چوربینی های ورزشی امروز ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم و دوستی بین دو دولت را امروز و همگان معرفی نمایند. امسال هم مسابقه گوشتنگیری در این مکان زیبا منظر و پهلوان پرور با حضور پهلوان‌های شناخته و امیدبخش تاجیکستان و ازبکستان دایر گردید که ورزشگران مهارت و هنر ارزنده نشان دادند. مسابقه گوشتنگیری جماعت دهات کانگورت ناحیه تیمورملک با رقابت‌های کودکان و نورسان آغاز شد. در برابر پهلوان‌های شناخته کودکان هم با رقابت‌های جالب و پرتافت‌های زیبایشان و میدان امروزه حسن دیگر بخشیدند. مسابقه امروز آمده بر پنج حریف خود را مغلوب کرده در اینجا غالب آمدم و من میخواهم که در آینده نام تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند بردارم. ما خرسندیم که این روزها با ما مسابقه های ورزشی انجام میدهند و ما مینداری خود را اولا با پیشوای ملت محترم امام رحمان بعد رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامی میرسانم که چونین شرایط ها به ما مهیا نمودند. به خاطر هنر و مهارت پهلوانان از جانب دستاندردکاران مسابقه تحفه‌های ارزشمند تأسیس داده شده بود و در نوبت خود پهلوان‌ها نیز می‌خواستند هنر و ملکه خود را برای مخلصانشان نشان دهند.
тамошобинони гиромӣ бояд қайд намоем ки паҳлавононро дар гӯштини имрӯзаи ҷамоати кангурти ноҳияи Темурмалик тӯҳфаҳои арзишманд аз ҷумла паҳлавонони ғолибро шоҳҷоизаҳое интизор аст ки дар идома мо пайгирӣ мекунем ки ин шоҳҷоизаи арзишманд насиби кадом паҳлавон мешавад ва аз ҷараёни рақобатҳо ва аз ҷараёни мусобиқаи имрӯза моро пайгир бошед ва аз рафти сабқатҳо ва ҳунарнамоиҳои паҳлавонони шоиста лаззат баред. мухлисон ҳам то рафт зиёд мешуданд ва аз гӯшаву канори Тоҷикистон баҳри тамошои ин майдони зебои гӯштингирӣ меомаданд. ҳатто бархе аз паҳлавонҳо ҳам аз қисмҳои ҳарбӣ баҳри гӯштингирӣ ба ин ҷо ташриф оварда буданд. امروز با نوحیه کانگورتی جماعت دیو با نوحیه تیمورمالک جماعت کانگورت برای گوشتین همراه سربازان اومدم. امروز سربازان ما در معرکه گوشتین برآمد خوب نموده. هر یک گوشتینگیر ما سزاوار 4 نفر رو غالبان نموده، سزاوار مکافات‌های عالی گردیدن. من از این گوشتین خیلی حلاوت خوب بردم چون که در یک سطح بلند تشکیل و گذرانده شده است. من میانداری خود اول با فرمانده قوای مسلح و وزیر کارهای داخلی جمهوری اسلامی میرسانم که در قسم حربی ما تالارهای ورزشی تمرین آراسته شده است که ورزشکاران ما در اونجا تمرین میکنند. بغیر از این ورزشکاران ما با تالارهای بیرون از قسم حربی شهرنمایی رفته تمرین میکنند و در معرکه از خود مهارت بلند نشون میدن. امروز با چورابینی نوروزی گوشتین ملی با ناحیه تیمورمالک و کانگورت آمدیم که در اینجا خیلی نوروزی خیلی خوب رفته شده است. من همچون ورزشگر اینجا اشتراکچی بودم، سزاوار 5 غلبه گردم. هر یک حریفان خود رو با اصولهای گوشتین ملی حلال نموده سزاوار مکافات‌های عالی گردم. рафти тамринҳои шумо дар қисмҳои ҳарбӣ чӣ гуна сурат мегирад? рафти тамринҳои мо дар қисми ҳарбӣ хеле хуб мебошад. мо ҳам саҳар ва ҳам бегоҳ тамринҳои худро идома медиҳем ва тайёрии худро барои мусобиқаҳои берун ва ҷумҳуриявӣ тайёрии худро хубтар намуда дар ин мусобиқаҳо ба як тайёрии хуб ба майдон баромада сазовор ҷойҳои намоён мегардем. барои тамрин кардан дар қисми ҳарбӣ барои шумо мушкилӣ эҷод намешавад? не, шароитҳои мо дар қисми ҳарбӣ хеле хуб мебошад. толорҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шуданд ки мо дар онҷо дар толорҳои нав тамринҳои худро идома медиҳем ҳар рӯз. дар пеш чӣ ҳадаф доред? дар пеш ман тамринҳои худро зиёдтар намуда мехоҳам дар арсаи ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ парчами азизи худро баланд бардорам. дар нерӯсанҷиҳои гӯштини ҷамоати деҳоти кангурти ноҳияи Темурмалик вақт ҷудо шуда буд ва рақобатҳо аз рӯи қоидаҳои гӯштини миллии гӯштингирӣ баҳогузорӣ мегардид. дар лаҳзаҳои аввали қувваозмоиҳо ба хотири ҳунару маҳорати ду чеҳраи майдони гӯштингирӣ Раҳматуллобек Фарҳодов ва Масъуди Аҳмадзод аз ҷониби соҳибкорони ин минтақа 10 000 сомонӣ гузоштанд то ки майдони имрӯзаро бо ҳунари болояшон зинат диҳанд. рақобати ин ду чеҳра бо кӯшишу талошҳои ҳар ду ҷараён гирифта билохира бо ғалабаи Масъуди Аҳмадзод анҷомид. дар ин майдони зебои гӯштингирӣ иштироки беҳтарин гӯштингирони тоҷик аз қабили Шакармаҳмад Мирмаҳмадов, Хуршед Маҷидов, Ҳайдари Саидкабирзода, Ҳақназар Назаров, Дадахон Қурбоналиев, Масъуди Аҳмадзод, инчунин паҳлавонони Ӯзбекистон аз ҷумлаи Муҳсин Ҳисомиддинов, Зоҳид, Эҳсон, Яшнар ва чандин нафарони дигар майдони имрӯзаро ҳусни дигар мебахшид.
امروز ما در این معرکه که اشتراک داریم بیاد معرکه از همه بهترین خوبترین برای هم ورزشگران هم مخلصان هم مربیان است و خاطری که در این مسابقه علاقه از تمام دولت‌های همسایه ما مثال ازبکستان دیگر مهمانان قزاقستان جو اشتراک دارند این با یک سطح مسابقه بین المللی علاقه حساب میکنیم که ما همه شاگردان در یک مسابقه بین المللی اشتراک داریم برای یک مسابقه بین المللی اشتراک کردن رفتن کردن در سالهای پیش به حد دشواری ها بود امروز خود مهمانان از دیگر دولت‌های همسایه ما در همین معرکه‌های ما اشتراک کرده ایستادند این برای ورزشگران و مربیان ما البته بهترین نیکی معرکه است. خیلی خوب گفت استاد عابدوف درباره کشتی ملی یک تکانی بزرگی به عمل آمد که وقتی که کشتی ملی را در عرصه بین المللی کشتی جهانی اعلان نمودند از نمود لباس از نمود وقت از نمود داوری یک تکانی بزرگ به عمل آمد که این را مخلصان هم درک کردند ما شاهد آن هستیم که در این مسابقه با نفوذی که بخشیده به 9 می گذرانده شده است یک چهاربینی با شکوهی که در اینجا زیاده از 10,000 آدم زیاد مخلصی کرده ایستادند با یک رقابت خروشرود که ما ورزشگران همسایه از ازبکستان از قزاقستان و از روسیه که در اینجا شرکت ورزیده ایستادند یک ملت تاجیک رو گوشتین ملی تاجیک رو در عرصه بین المللی یک از نمودا با مانند گوشتینی جدا ما شهر داده ایستادیم و امیدواریم که پهلوانان ما این نمود گوشتین ملی ما گوشتین سنتی ما رو با در عرصه بین المللی در چمپیونات جهان در چمپیونات آسیا با مدال های طلایی پیش میگیریم. میانی ورزشکاران وزنشان میونه هنرنمای زیبای پهلوان ناحیه خوالینگ حیدر سعید کبیرزاده برای مخلصان بسیار خوشایند بود زیرا که او رقیبان را با پرتافت‌های زیبا و مجلایش شکست داده طبع مخلصان گوشتین ملی را شاد می‌گردانید. یکی از رقابت‌های زیبای او با پهلوان کشور ازبکستان بود که هنرنمای زیبای هر دو را به اینوبت گرفته در نامشان تحفه ارزنده اسب گذاشتند. رقابت هر دو بسیار شوق‌آور بود و همه انتظار غالبیت این جفت بودند. بعد کوشش‌ها و تلاش‌های زیاد بالاخره حیدر با یک پرتافت زیبا پهلوان ازبک را شکست داده پیروزی به دست آورد. خوشبختانه پهلوان ازبکستان دست بالا شده و صاحب شاه جایزه هم است و هم $500 امریکایی از طرف صاحبکاران جمهوریمان گرفتیم و بعدا 3 حرف خود 2 حرف خود از ولایت سوق بودن و هر جا اونها ما خوشبختانه غالب شدیم و حالا انتظاریم که در گوشین امروزه با پهلوان‌های دستاور با شاه جایزه و مکافات‌های عالی رقابت همین دستگیری‌های مخلصان امروزه را که به نهایت شما رو دستگیری میکنند در گوشتین‌ها چگونه شهر میدید؟ تشکر زیاد اولا با مخلصان خود میگویم که این گوشتین اولا یک دستگیری مخلصان است که ما دست بالا میشیم. در گوشتین کنگور دختران هم خیلی زیاد هنرنمایی کردند. باید قید نماییم که بعد عنوان بین المللی را گرفتن گوشتین ملی صف آنها با این ورزش سنتی زیاد شده ایستاده است. یکی از آنها مدینه قربانزاده می باشد که در میدان امروزه بر 7 رقیبش غالب آمد و با اصولها و پرتافت‌های زیبایش مخلصان گوشتین را شاد گردانید.
сипас нерӯсанҷиҳои паҳлавонони вазнашон вазнин оғоз шуд ки мо рақобатҳои ҷолибро пайгирӣ намудем. Дар яке аз қувваозмоиҳо Муҳаммад Фарҳодов бо паҳлавони Ӯзбекистон Эҳсон рақобати арзанда доштанд ва баъди талошҳои зиёд пирӯзӣ насиби Фарҳодов гардид. дар идома Муҳаммад дар яке аз рақобатҳои дигараш ғазалшоҳи Давлатшоҳро ҳам шикаст дода буд. дар идома Муҳаммад дар яке аз рақобатҳои дигараш паҳлавони шинохтаи ноҳияи Ёвон ғазалшоҳи Давлатшоҳро ҳам шикаст дод. дар идома паҳлавонони шӯҳратёри Ӯзбекистон Муҳсин Ҳисомиддинов ва Зоҳид ба майдон омаданд ки аз ҷониби соҳибкорон дар номи Муҳсин 20 000 сомонӣ гузошта шуд. барои рақобат кардан бо Муҳсин Исроил Раҳимовро ба майдон оварданд. нерӯсанҷии онҳо наздик ба 10 дақиқа идома ёфта фаъол ҳунарнамоӣ кардани паҳлавони ӯзбек барояш пирӯзӣ овард. дар идома Муҳсин паҳлавони дигари тоҷик Сухробро ҳам шикаст дод ва яке аз довталабони асосӣ барои шоҳҷоиза ҳам ба ҳисоб мерафт. дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон дар доираи чорабиниҳои моҳвораи ҷавонон ба истиқболи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон маъракаи гӯштингирии гӯштини миллӣ баргузор гардид ки дар ин тадбири муҳими варзишӣ беҳтарин паҳлавонҳо аз дохил ва хориҷи кишвар майдондорӣ карданд ки воқеан ҳам барои рушду нумӯи гӯштингирии гӯштини миллӣ як такони ҷиддӣ бахшида истодааст. воқеан ҳам баргузории ин гуна чорабиниҳо дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо фароҳам гардидани шароити муносиб ва пеш аз ҳама таъмини сулҳу оромии меҳан ва сиёсати хиратмандонаю дурандошонаи пешвои миллат рӯи кор омада истоданд ки агар аз як тараф барои иттиҳодию иттифоқӣ замина гузорад, аз тарафи дигар барои баланд бардоштани усулу таҷрибаи гӯштингирии гӯштини миллӣ такони ҷиддӣ мебахшад ва ин иқдоми олӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон ним баъд низ ҷараён мегирад ва умеду боварӣ дорам ки беҳтарин паҳлавонҳо ва чеҳраҳои намоён аз баргузории ин гуна чорабиниҳо дарёфт ва ба тими миллӣ ворид мешаванд. баъдан паҳлавони шӯҳратёру номошнои тоҷик Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов бо талаби гӯштин гирифтан бо паҳлавони дигари ӯзбек Зоҳид ба майдон баромад. рақобати ин ҷуфт бисёр пурҳаяҷон ва ҷолиб сурат гирифт ки дар рафти нерӯсанҷӣ Шакар Маҳмад як партофти зебо анҷом дод ва мухлисонро ба по хезонд.
баъди аз назар гузаронидани партофти Мирмаҳмадов доварон ба хулосае омаданд ки ҳаракати паҳлавони тоҷик паҳлӯ аст. ҳамин тавр бо як имтиёзи паҳлӯи ба даст овардаи Шакармаҳмад Мирмаҳмадов вақт ба анҷом расиду паҳлавони мо ғолиб омад. гарчанде ки зоҳид дар рақобат бо Шакармаҳмад Мирмаҳмадов шикаст хӯрд, лекин ба хотири меҳмон буданаш ва ба хотири мухлисон ӯро дубора ба майдон бароварданд, ки баҳри нерӯсанҷӣ бо паҳлавони узбек Муҳаммад Фарҳодов талош кард. хувоузмоии ин ҷуфт дер давом накард, зеро ки зоҳид дар дақиқаи сеюми рақобат Муҳаммадро душона замин оварду ғалабаро ба даст овард. дар фарҷоми мусобиқаи имрӯза кумитаи тадорукот ба хулосае омаданд, ки шоҳҷоизаи гӯштини ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмаликро миёни паҳлавонони шӯҳратёри тоҷик Хуршед Маҷидов ва паҳлавони шинохтаи Узбекистон Муҳсин Ҳисомиддинов гузоранд. ба хотири ҳунарнамоии ин ҷуфт дар рақобат барои шоҳҷоиза 10 дақиқа муайян карда шуд. ҳунарнамои онҳо дар вақти ҷудо гардида ғолибро муайян накард ва 5 дақиқаи дигар вақти иловагӣ барои нерӯсанҷиашон илова намуданд. дар идома аз ҷониби довар ба паҳлавони узбек ба хотири камкорӣ огоҳӣ нишон дода шуд. ҳамин тавр аз ҳисоби огоҳӣ доштани муҳсин ғолибият насиби Хуршед Маҷидов гардид. تشکر زیاد به همه مخلصانی که در اینجا برای دستگیری ما ورزشکاران آمدند. مسابقات در سطح عالی برگزار گردید. پهلوانان معروف ازبکستان و جمهوری تاجیکستان توانستند در این مسابقات اشتراک نمایند و خوشبختانه من در مرحله نهایی بر یکی از پهلوان‌های معروف ازبکستانی محسن حسام‌الدین و غلبه به دست آورده شد. جایزه این مسابقات را مال خود کردند. در سالهای پیشین گوشتن ما گوشتن ملی ما یعنی به وقت بود و کدام پهلوانی که حلال میزد غلبه را به دست می‌آورد و طول چند سال اخیر گوشتن ما مقام بین‌المللی را کسب کرد. البته برای ما ورزشکاران وقتی گذشته وقتی جدا شده خوبتر است و من امسال دومین جایزه خود را به دست آوردم. در اولین رقابتم برای جایزه در ماه مارس سال جاری با بکمراد التیباف پیروز شده صاحب جایزه گشتم و امروز خوشبختانه دیگر بار توانستم به یکی از پهلوان‌های دیگر ازبکستانی غالب برآمده جایزه این مسابقات را از خود کنم. البته این مسابقاتی که گذشت برای ما روحیه خوب را می‌دهد برای مسابقات‌های آینده و کوشش‌های ما همه‌شان برای بلند برداشتن پرچم میهن عزیزمان است و اینجا برای ما یک خوشحالی بود و ما رفته تمرین‌ها را باز هم زیاد نمونده می‌خواهیم در مسابقات‌های بعدی پرچم میهن عزیزمان را در بین دیگر دولت‌ها بلند برداریم.
ҳамин тавр нерӯсанҷиҳои майдони гӯштингирӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик бо пирӯзии Хуршед Маҷидов ба анҷом расиду барои мухлисон ва паҳлавонон бисёр хотирмон буд.